Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nanjye nje gushima Imana, nari narasezeraniye Imana mu minsi iheze, arabona haya amaferi pare, ndabwira ko mfise urubanza kuganduka kuri mama wanje. Beshi ndashima Imana cyane ko yabikoze nk'uko nari nabisabye. Kandi ndashimiye abakozi b'Imana ko barambaye hafi, byaraseye n'ibiteba gato ariko barihanganye ku mwanya muke bari bafise, ariko baranyihanganira barahaguma. Yesu nabahezagire. Ubw'ibyo rero nari narasezeraniye Imana, tugitangura gutegura urubanza narabanje ndakoresha amaferi pare, mbanza kurotira zibiri. Imwe ndabwira Yesu uti Yesu mu gihugu cy'u Burundi niwe mugwenzi wa mbere mfise, ndandika izina ryiwe nshira muri Bible, ndamubwira ati umva rero Yesu urubanza rwanje akarugende gutya. Nubira cyarimo ko namubwiye ko nzoyikuramo ariko ntumejeje gushinga intahe, ndamushimira ku byo yankoreye. Ndamubwira ati si ibyo gusa ahubwo ni nawe perezida w'urubanza, kuko perezida w'urubanza ntiyigera acererwa, kuko namubwiye ati ikisobora cyose kisobazwa wewe. Aha ndi kubwira abasore bafise urubanza usanga bishimiye abahambaye biwabo. Oya, muzava musanga bagiye i Dubai canke mu Bushinwa kwemporoto, no ku rubanza ntibazoza. Ariko Yesu ijoro n'umutaga arara yumviriza ibyo tumubwira. Ndabyuka saa 8 y'ijoro ndamubwira ati umva rero Yesu urubanza rwageze, kandi ndashaka kumwe wabigenzi kandi Galilaya. Yesu ibyo shaka batanze ibinyobwa, shaka uzohe n'ibiryo. Kandi byose Yesu yabigenjeje neza, abageze komite barambarira, nkumva bambwiye amamiliyoni nta nayo ndanifite, nkacambwira Yesu ati nzi yuko uri umukire, nzi yuko byose uzobigenza neza, kandi yabigenjeje neza nahabwa icyubahiro. Ubwo rero nari navuze ati niwabinkorera nanje nkakora urubanza n'abavukanyi bacu ntihagire ideni na rimwe risigara, nanjye nzogira icyo nkoze, nzotanga amashimwe ku byo wankoreye kugira nawe ubone yuko nawe wakoreye umwana ashima. Hari akantu rero kari hano, abakozi b'Imana akantu baze kukakira. Twari twasezeranye na Yesu ko ntegerezwa kugatanga, mbere naratevye ariko kumanyishuza mbwira ati bigeze hehe, kubera nari maze iminsi ntaboneka hano, ariko Yesu twari twavuganye ko ntegerezwa kugatanga. Imana ntiyakora namwe muze muyishimire ukibone yuko muri kumwe nayo. Mukakire ko n'isezerano ry'Imana twasezeranye nayo, kandi nari navuze ko ntegerezwa kukazana. Yesu namashishikare kubagira neza ko namwe mwarahabaye. Yesu rero n'umuntu mwiza n'umuntu muzima, bambwiye ngo mureze umwanya mutoya. Yesu ari kunkorera ibintu nkikanga, nkabwira Yesu ati ntibubeshe, kandi nzirikana utabesha ko aravuga nkibaza ati ntibubeshe. Yesu je nagize ibibazo nja gusenga, nagiye gusenga mfise ibiro 75, mva mu masengesho mfise ibiro 51. Mbwira Yesu sinzongera. Yesu araraba aritwengera arinumira, ayengera maze gutora kabiri buke buke, acatuma umukozi w'Imana aramubwira ngo araza arambwira ngo nabonye umwana wawe agira gatatu agomba gupfa. Ndikanga ndamubwira toya, arambwira ati umwana wawe agira gatatu agomba gupfa kandi yishwe n'isanganya. Mbwira Yesu ati Yesu naragukoreye ibyo ntubinkorere nawe, ariko Yesu arinumira. Ariko umukozi w'Imana arambwira ati umva rero umwana wawe yambaye akantu ku kuboko, taho kantu kari gukurana n'abadayimoni bagomba kumuteza isanganya, ati amafungo y'iminsi 2. Nabwiye Yesu ko sinzongera. Yesu agira ubwenge, amafungo y'iminsi 2 nawe yari kumbwira ngo yari guhitanye kubitamo kugira umwana wanje arokoke. N'ubundi ndikubise muri ya mafungo nari narahakanye. Ubwo rero umwana ndamubwira ati arambwira ati bwira umwana wawe akora umuntu bwose yambaye ku maboko. Ndamutelefona ntari hafi, ndamubwira ati umuntu bwose uri ku maboko bukura. Arambwira ngo mama ngo bwose narabukuye nta nubwo ngifise, ariko hari akantu kamwe yari yambaye wewe yabona
baragenda ariko niho kariko karakururana n'abadayimoni. Ndamuga ati nta na kimwe mwana wanje ufise, ngo nta na kimwe guteka ibintu byose narabitayeho nanjye nkikunda. Nanjye nibaza ngo nibyo ariho kakanta arakambaye. Umwana arambwira ati mama nakoze isanganya ritangaza abantu benshi. Ati umumotari ariko ariruka cyane imvura yaguye ahita aragwa. Tuguye nagiye munsi y'imoto nk'ikirometero, ndi munsi y'imoto abantu bose bayibonye bibaza yuko napfuye kera, ariko kubera nari nasenze satani byaranze, yaragerageje ibishoboka byose ariko ntibyakunda. Arambwira ati iryo sanganya ryatangaje abantu benshi kubera ntiyari ngahari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko umumotari ngo baramubwira ati we motari uriya muntu yamaze gupfa uraja hehe, kubera mu Rwanda umuntu akoze isanganya agapfa nawe ugize ibibazo. Umumotari yari yakomeretse gusa ku maboko, baravuga ati n'undi ni hahandi hanje ntahondi nta naho ngiye kubera, bahita bamutaburira na peremi mu gihugu cy'u Rwanda nasubira gutwara ikintu na kimwe cy'icuma. Ariko baragenda bamukuye ko ya moto basanga nta n'akantu na kamwe yavungutseho, barikanga baravuga ngo uyu muntu none n'ikindi. Babonye ibyabaye baravuga ati tubonye ikindi, niyo baramasengesho tubonye ikindi. Umumotari nawe arikanga aramazi ati wa mwana wawe urava mu gihugu, oya ntiyarazi ko ari n'umurundi, yazi ngo ni umunyarwanda. Ati urava mu ntara ya hehe, nawe arinumira. Baragenda n'umumotari, umumotari arabwira umumotari ngo tugende. Mu Rwanda umuntu ugize isanganya ntubwira umumotari ngo mugende, ahubwo hamagara polisi kugira kwanza banze barabe yuko atagize umuvuduko kuko kamera ziba zabibonye. Amubwiye ngo tugende, umumotari arikanga ati ntibibaho, ahandi yahita hamagara polisi naho yararokotse kubera nije namugambaniye ko nari ndamishe nagize umuvuduko. Umumotari arakanguka aravuga ati mbonye umuntu ku isi ntari bwabone, sinarinzi yuko uri buvuge ngo tugende, ahubwo ari guhamagara polisi. Aravuga ati motari ibintu biba byacitse kandi bisanganya nindarizi kuko mama yari yararimbariye, ariko Imana yakize ko yarimbariye siko byagenze. Umwana aje rero nca ndaraba sanga yambaye akantu kamwe ku kuboko, ndamubwira ko nakubajije ko atakintu wambaye ku kuboko ukampakanira ko n'agati. Acatangura kugarura ubwenge, arabona yuko yamwambitse akantu k'abadayimoni. Abana benshi mutubwira muzigendana amakenga abanyeshuri kuko abanyeshuri mwigana si beza. Urumva ako kantu naciye ndakamwambura, nca ndasenga, nca ndagacagagura, nca ndagata. Ubwo rero Imana nihabwe icyubahiro. Ibintu yankoreye nyina minsi sinona bivuga ngo ndabimara, bampaye umwanya mutoya, sinabivuga ngo ndabimara kuko nagiye muri n'ibiregerezo bidasanzwe. Nagwaje umwana ngiye kwa muganga mu mivo, baramupima barambwira ngo ibi bipimo dupimye umwana wawe mu bitaro byo mu mivo nta n'ubwo twari bwabipima. Ndikanga ndababwira ati koko n'umenga hari abantu benshi bamaze gucanga haba n'indembe byagenze gute. Mbwira Yesu ati nta karabaye kuri wowe. Umwana wanje yari yarwaye cyane, bamutoye ngo bamupima basanga inyama n'amaraso byamaze gufatana, babura ingene bamutera serumu. Abaganga barahamagara na wapi, bahamagara bikoza kuri dogiteri ati nicyo dufasha. Umudogiteri araza akora ibishoboka byose, agaragaza kumushusha inyama kugira bikunde yuko yoronka umutsi. Amutoye umutsi aramutera serumu, umwana atangura amakamite, ndumva yuko yasa n'uwapfuye. Abaganga barambwiye ngo umusenzi, ati twari tuzi yuko umwana wawe amaze amasaha menshi amasahane atarenza akora umunota umwe. Ndababwira ati kwa Yesu nta karabaye. Ubwo ndabivuga sino gasi ndohava no gushimira Yesu yagiriye neza, nkorera urubanza. Nari nabwiye Yesu ataboroshe n'abahambaye bose baze bakore kimwe. Umuntu wacu ku Gatumba yatanze envelope ingana n'umuntu agenda na fewiti, nikanga nkavuga ati yowe yakoye. Navuga ati we ntibaza ati ndamubatse yo kugira ndamwinjire, navuga ati we yakoye. Urugo rumwe Yesu yarukoresheje umugore umwe w'umupfakazi n'abana biwe 5, ni imfubyi mugabo bakoze bose. Bacaye mbogisa abana bakambwira ngo mama yavuze ngo ufise urubanza ngo nanjye ndashaka gukora. Ndavuga none urafise
ayuma wewe wari wampaye y'agatumbura mwisorosori kwiriye Yesu azokoresha nizo yacange n'amabuye n'imwanka gukora Yesu ateye ubwoba nagize ubwoba Yesu amurera urubanza nta deni ubwo nyene birancanga tuvuye mu rubanza leta ngo papa nta n'amafaranga nari mfise ndi gusenga saa munani mbwira Yesu tunoneka Yesu urubanza warukoze kandi ndabigushimiye ngo papa naho bigende gute bategeza ku papa ahantu hatatu kandi ayo mafaranga nta nubwo yarari turarabira ducana ndi gusenga saa munani mbwira Yesu Yesu ku papa naho bigende gute nari nateguye ko ngura nk'imifuka nk'itanu y'isima nkayeyamye mbeza ko kuyisi kugira ngo leta igire ngo nakoze kugira mpunga amande ariko Yesu arambwira mu ijoro ngo sohoka bigenda uko bindekeye yarakoze akantu ndavuga ati Yesu naho urumukaho ubu nari gukora ibintu yavuze ati mbere si ibyo gusa reka nkubitako n'amaporotayi ari gukora amaporotayi ya VIP nina yashira ko muzovuga ati ahantu mbe n'ipande yambwiye ati bindekere ibintu ari gukora mbere bintera n'ubwoba niyo minsi bazobazanye sinobimara itugire Yesu reka turashima Imana cyangwa tumusengera cyangwa urasenga nawe reka tumufashe gusenga hanyuma Imana yarakoze murumva ko Imana yakoze bikomeye yego cyane hanyuma turashima Imana ko n'Imana yongeye iminsi yo kubaho umwana wiwe mwame musengera abana nukuri umuvyeyi ntuzoze uragira mudasengera abana bawe kandi ukabavuga n'amazina jewe nukuri ntibikunda iminsi yose nabaye abana bose nama ndabasengera kandi nkabavuga n'amazina yego cyane rwose nuko rero hanyuma ibi bintu byo kuza turambara ibintu byose tubonye noneho twebwe si umugenzo wacu Bibiliya ntibitwemerera nukubyirinda nimo kwisiga ibintu byose ubonye kabisa nukuza muririnda muri iwanyu je nimubona nsa gutya mubona ko nsa n'umuntu yoba yisiga amavuta ariko je mperuka amavuta mama yansize ngira kinyotse jewe sinigira nisiga amavuta mubona tudasa na makwera yisiga nuko nirabura rwose ariko wimenya ko ntisiga jewe sinisiga kwe yego nuko ariko si bibi kwisiga ni byiza ariko ukamenya ntucyuruze uratora ibyo wisize ibyo ubonye byose kwisiga nuko Mana turagushimiye warakoze umusavyikazi wawe ariko ukanyishime Mana imbere yawe warakoze wamukoreye ibikomeye umukora urubanza reka twumvise ni byinshi Mana wamukoreye none aratanze ishimwe ijambo ryawe riravuga umuzi unyamaze ku munsi w'amagorwa nzogutabara ngo nawe uzombesha icyubahiro araguhesha icyubahiro ko yakwambaje Mana ukamutabara ushishikare umukorere n'ibindi urugo rwiwe umufasha abana Mana turabasengeye ibyo akora n'ibyo yatunze Mana bibe umugisha uzushikare kumukora ibitangaza kandi aza yamaze kurebukanisha imbere yawe n'abandi bagifite imitwaro Mana uzubishure nabo baza batanga ishimwe icyubahiro n'ishimwe by'iwawe natwe turamusabiye umugisha mu izina rya Yesu amen nuko Imana